Mahiroi afaba puthoksi harabadi ozasting na thabak hek sangbaga transfer posting gi wanomba asi tokpiro haina education SK secretary Naurem Pravin na haikre amasung RIMS ki director Guru Aribam Sunil Kumar Saramage Brahmapur Guru Aribam lekai de leba yumda sakhang da busingna hand grenade ama langsilam le Kurumjari Istv ki nimudawaram pung mangagi pau miyeng tabiri basing taram na oksari hoji fabagi maru eba pau sandong na pizari Mahiroi afaba puthoksi harabadi school education gi ozasing na thabak hek sangbaga transfer posting gi wanom basi tokpiro haina education SK secretary Naurem Pravin na phongdokre wafam mosi tha asigi taretegi ngasi fawba nimit marini subna chatharakpa nifu humdarak suba state level science mathematics amadi environment exhibition for children 2024-25 loisinbaga loina nasaruk yariba Mahiroi singda manamatum yenbagi tharamda phongdokhibane Science and Technology for Sustainable Future haiba teamda Science Unit Department of Education Government of Manipur na sinduna Ramral Paul Higher Secondary School la pangthokiba thoram maduda Education SK Director NG Bhogendra Additional Director School Valley Besesor Kumuksam Additional Director School Hills Dangmai Manglem Senior AO Soraisam David amadi ASPD Samagra Shiksha Secondary Kumuksam Renukana Tharamapusing oike Taramasiga Mari Rena Lising and Kunga Marida, Pangto Kiba, Nifuga Marida Suba, Science Seminar da Mako Matang Taraba, Mahiroi Sing da, Case Prize, Memento, Amade, Certificate Sing Yantoke, Consolation Sing Amade, Best Teacher Guide Sing da, Siengi Manasupi K, Makata Nifu Hum Direct Suba, State Level Science, Mathematics Amade, Environment Exhibition for Children 2024-25 K, Tongan ba category da Mako Matang Taraba, Mahiroi Sing da, Case Prize, Memento, Amade, Certificate Sing Yantoki Luinana, Consolation Pricing Amadi Best Teacher Guide Singda Guest Award PK Secretary Parvina Makatana Transfer Posting gi thabak recruitment hack tawbaga khara thapa mafam da thamba sahi khara leiraga khara naksilakpa mafam da amuk thamba luinana retire taramdaida yumga nagnaba mafam da thamba haiba department ki oiba rule amasu leiribane hojik Mahiroi khara yamna Tamle Hariba TZ Iboton Sana Jonoston Amade CC School Sing Ashida Ladiba Oza Sing Asigi Matakta Utilization Su Amuk Yauribane Amaram da Kara Tato Kiba District Singdana Oza Watpigi Awaba Mayok Nari Aduna Yariba Makai Transfer Posting Gi Wafamasi Haibira Kano Mahagna Makatana Hana Tamlamba Education System Aduna Makoina Tamlibab Subject Aduda Ningtina Kangnaba Honabane Adubu NAP 2020 Lakpadagi Vocational gi oiba thabak sing yaugdaba yaraktabadigi asigumba activities sing asi pangthokpune masida yauriba Mahiroi sing asina phangdiba kanaba asi classroom da phangadaba nate tonganba masagi innovative oiba wakhalol sing aduna semgat charakpane masida yauriba Mahiroi sing asi hayeng tungkoina miyam da kanaba pigedaba posak sing soidana puthorokpo oisino makatana matung tarakpada hiena chawba mafam yenglaga sinnaba honagi haiki Manipur amadi Bharat Pirib education si reality darkar oiba kaino sidagi top tammi basida akoi life skills adi professional skills phangdab nate phangaga so to the extent we require for development of the countries aduna sigumba school education sina silaga maybe in a small scale sida koi angang sing sida models adagi den atopa experiment mayam am tawre heraga madugi ullaga mayam na display topa in the process angam khaiduna learn tawkiba ozama in madugi in the process guide bigiba idea bigiba mayam si it will never go waste exhibition sida sarugi ariba satra yankhai ma samadu mui haying wai bhawda sigi kenu se missing legene aduga then to a great extent makoni sido honagi budo tumgi oi bu punsida as a member of the society when he gets matured adni am substantial oi bu kenu the contributor kani hemsei thazai RIMS ki Director Professor Guru Aribam Sunil Kumar Saramage Brahmapur Guru Aribam lekai de leba yumda ngarang numidang sakhang daba singna Indian made hand grenade ama langsilam le hairi thodok thokpham dagi phangba pawda bom adugi safety pin aduna yumgi gate ki wangmada tahoraga bom aduna yum adugi ahan mathongi ahangba mafam amada taraga pokhaidana leiram khibane bom adu ngarang numidang pung 9 makhai khara helakpa adu waida langsilamba
ओरबसु पखाई हौदबना मरम ओरगा ngasi ayapung taret aduwaida yumge miyosingna thengnalakpani haire bom langsilamliba mafam aduda porongpal police station forensic science amadi bom disposal scout ke team lagtuna asoi angam yaudan lokhatkre loinana nomai singda dispose torogani haire panba yabadili singani kunga humdoige november kunga mathoidasu director asigi yumda bom langsilambagi thongdok laikhrabane रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुरु अरिबम सुनील कुमार शर्मा के युमदा बोम लंगसिलंबगी थवोंबु यानिंगदब फोंगदोक्तुना वाकमिफम चथखरे ओल थुंबुथोंग अपुनबा मैरा पाइबी अमदी इमुंग मनुंगे मियोसिंग सरुक यादना फमकी वाकमिफम अदुदा सुनील कुमार शर्मा के युमदा बोम लंगसिलंबा यानिंगदे मिसम मियामदा अकी अखंग पीबीगनु हाइबा प्ले कार्ड सिंग सजनके बर्मापुर गुरु अरिबम लेकाइदा पांगथोकिबा वाकमिफम अदुदा सरुक याखिबी मैरा पाइबीगे मेंबर गुरु अरिबम घन प्रियाना बोम लंगसिलमलिबा युम असिदा डायरेक्टर सुनील कुमार लैबसुनते महाक्ते रिम्स की क्वार्टर द लैबने युम असिदा नुपा मसा अमदी नुपी मसा अनिखक लैबने तुंगदा असिगुम थोंग असि तौबिगनो यानदब कया लेरबसु वारी सानादुना वारसिन पुरकनब होनमिनसे बोम अमदी नोमगी कल्चर ना ngasiगे खुनाय असिदा मियामना हिंगबदा तंगदु लैतादबा हाइबदु ओहेले तौरमलिबा सिंगना वाखल खनबियो करिगुंबा बोम अदुना पोखारम थोलबदे युम कुंगना ताबा ओइबना मिसि मिना थोलमलोय हाइनिंगा लेते डायरेक्टर सुनील कुमारना अरानब कया तौरमलबसु मियामदा मयक सेगना खंगनबियो हाइके अखोई चटबी ओइना तौरे अखोई लमसिदा गन की कल्चर बोम की कल्चर सिना अखोई ngasiगी सोसाइटी सिदा ngasiगी समाज सिदा तंगु लैतादबा निमदबा चरांगदबा अमांग कयाम लायदो वखन खंधबिरगा सुगुंबा तौबीबसिंगी मफमदा अखोइना हाइजनिंगिबसे अरानब कया तौरमदना लेरगसु हौजौजिक डायरेक्टर ओइरिबा सुनील कुमार हाइसे अखोइगी मित्री माती अफबदा तौई अफबदा उरी वा लेरमबसिना अखोई इरेचा अमना डायरेक्टर ओइरग लापसे मियानचा अमना लेबदगिदी यामने हेना फरजानि सुनील नारायण तौरमगसु सेंगना लागा सी तौरे हाइदे अखोइसु याम ट्रांसपेरेंट ओइरे अखोइसु खंगे ए मादुवा तौब्रा हाइजगेबा सैगेबा गांजगेबा अखोइ अंगांसिंगेबा युम थक्तने बोम जिल्लंगमसे मदु पोखाइरम तार खाइबे युमदुदा नते थंगरिबे युमसिंगदुसु याम सोकपा पनदा थोकदोरिबे अदुना सुगुंबगी कल्चर यामना इनह्यूमन ओइबा यामना नातै जादबसे तौदि तौहनिंद्रे लैबाकसिदा मसि तौबिरगनु मीटई हुयल लालोंग सिंटम संगलेन सजाल एकेडमी खुराई अहोंपुंग ब्रांच की नौना साब संगलेन संगाब की थरम यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन सिनुना सेवम लेकाई लेबा SAYC कम्युनिटी हॉल पोरम पाठपांग ठोकरे संगाब की थरम अदुदा वांखई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की MLA थांगजम अरुण कुमार नौफोदे की प्रोड्यूसर अमसुंग डायरेक्टर थौदाम रोहिणी कुमार खुराई नांदेबम के जिला परिषद अथोकपम ओकेना सिंगमन सरुक याखी थरम असग मरी रेनना MLA अरुण कुमारना लमदम अमा चाखोटपगी लमदा चंगसिनब मतमदा असानम मियेंग थमदुना थबक पाइखटपगी तंगाई फदब लई ngasiगे चाखोलबा खुनाय असिदा मसागे लाइनिंग लाइसोन फिजेट चाकसेट लैजदबा खुनाय अदुदी हिंगने सिरबा मीगा पांखकने अखोइगी इपा इपु ओजा गुरुना थंबिरंबा लाइनिंग लाइसोन साना खोनबा फिजेट चाकसेट अदु ngasiगी मिडोलना येंगहौदबना तपना मांगथरकलबसु सजालगुंबा ऑर्गेनाइजेशन अमा थोरक्तुना हारिबा इपा इपु सिंगना थंबिरंबा असे मांगहनबा यादे हाइदुना होनरकलिबा असि खुनाय अमदे अखोइगी इफुरुके ओइनदी यामना लाइबक फबनी हाइखी मणिपुर ऑर्गेनाइजेशन मैम मैम नुआईतब पेंदब मैम फोंदों फाउद अगर ताजबद UFO कनागुब अवाब पीब नुआईतब पीब कईगुम तौर ऑर्गेनाइजेशन की थबक थोरम पांथोरप कांद मदुगी ममीदुदे ताबूदे इसा इसाना लेजब इसा इसाना ngमजब कंट्रीब्यूशन मैम पीरगा थबक थोरम मैम पांथोपगी ममीदु याम चावना ताई मसिमंगनी एई ngakchei haitare ngasigumba sanglen ama sangabasi chaniga humphunthoi sure habste yam gai aikoi yam senai ne aikoi ge furupsi thaba ama toba kanda yamna makhol thokalli aikoi di karigumba aruba achetpa ma khana je hagadi mai pankhalani mai pankhalaga lawa horani masing khana gadrebo afamji अरूबरा हाइदोप याब्रा हाइदोप यादब्रा गाइस अखोइगी कनो चन्नी बिद लेतबदोंगा याम नाइक ओपन होरगा मदुन हेना फरदोबोय मओंगदा टीवी दा करीदा डिस्कशन अवर दा मीना ताबा यारबदा मीना ताबदा मीदा लौसिंग होइगी दोगिबा मयाम गसे पुतोक खनरगा अखोइगी अहोबो हेले अदुबो ngasi aina ngasi gi thoram masida chum yengjaba kanda chani gi umpuni thoi sanglen sangar bauda ngasi bauda madugi makhol amata thoktana ngasi gata khangan lise masina ta kodi sigumba UFO gi sajal gi di adugumba achetpa aronba
ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ Tera Kaithil the Labor Destitute Children Home da Nomai Capsule and Babu Yaning the Fongdok to Na Wakani from Satakre, Madang, April Gitang Mapping and Ongalam Naipung, Amama Kairum, Tabamatumda, Sakang de Bakulai Paiba, Miwe Anina, Destitute Children Home, Tera Kaithil the Nomai Capsule and Babu Yaning the Fongdok to Nangasi, Sagolbal, Maino Ledecta, Wakami from Satakibane, Wakami from Adu District Style Protection Unit, Imphal West, CWC Imphal West, Amasung CCI, Imphal Gay, Staff Sing Napuna Satakibane. Thaudok ase kanana kari maram ki damak chathakibano haibasu khangba leite asiguma thawong ase marilana singna miyang sangbi yu haire phana yamna nungaitaba maram lerebasu angang leiba mafamda nomai kapsinba khulai paiba amadi kan culture ki thawong matungda tawbidanaba destitute children home Tera Kaithil ge superintendent Vidyananda Lasamna phongdorakle na baran lebu erga sunna tragana phanam na topa mam lai tar ga su angang lai bama pham da nongmai kapsan bagi haibu thabaga se yari ga di mari leina ba singna midyeng changbina ba masung thokriba thodo asi matung taw bidana ba khulai pai ba singi na tragana culture gi system se angang lai bama pham da di yari ga expose taw bidana ba wakhan mi pham si gutang da condemn tawjari Dr. Christian Frederick Samuel Hanemangi Sani Humdras Suba Mapokumon Gamari Lenana Pangtopa World Homeopathy Day Manipur Status State Ayush Society Amani Directorate of Ayush Nasinuna Konungwang Leva Maipa Hola Pangtokre Toramaduda Ayush Ke Director Dr. Akwazam Lokendra EC State Ayush Society Ke Member Secretary Dr. S. Beswanat Ayush Ki Hanigi Additional Director Dr. M. Syamjai 50-bedded integrated Ayush Lampel Patki Hanigi MS Dr. Salam Usana Singman Saruk Yake Thoram Adu the homeopathy Diagamari Dana Pangtopa Lai Postangdam Nabada Mako Matang Takrabu Singda Manayan Toke Thoram Asigamari Dana Dr. Akwazam Lokendrona Ayush Ki Laying Patabasi Mapung Fana Saukanaba Akanaba Rule Amali Singani Kungamarige Mars the Fongkre Nauna Fongkre Badulasi Indiagi Oina Ahan Bane Rule Asi Tabakta on Toktuna Ayush Department na Miam the Kanaba Pinaba Punna Honaminasi Haike. Homeopathy is for healthier future and a natural, safe and effective. Aikoina function jahi kuringi tauri adubu aikoina matam punamakta tawgadabadi aikoige master na pambiramba mana linkhatpiramba system asigi through da masibu darkar oiba aikoigi public si mioi sinda masigi kanabadu phangariba ki aim atu khaktani aina pamjabase maduna aikoina research study, research and investigation, mayamasi, tawiraga, master hanemana putopiramba system asi kanabasa, pajamiam pudimakta, panganbagi dagai kadabatu, equity system asi mahal tabak tawiriba doctors sing amadum paramedical summary staff sing yamna sobat hokam lai haina lukjai. Sagnaraba Ayiba Chana Lukoige, Humdraka Mangarak Suba, Mapo Kumon Tarunga Lunina, Mahagna Idama Waring Sing Komjinduna, Wahengbam Hema Batini editor, Odin Iba, Lysat Longi Waring Kara, Hainan Mingtuan Malarik, Ama Manipur Press Club, Fongkre. Mayang Imphal the Labor Public Library in Stinala Pangtoki Bataram Aduda, Arden Culture Director K. Dinamani, Sana Lukoi Arts Center Gay, President Sana Lembi, Public Library Mayang Imphal Vice President N. Sundari Amade, Quarteritis Morangi, President Salam Tombana Taramapu Singh Oike. Rural economy Sakut Hange, Hyderabadi agro based industry sing Sakut Hanba Matautai Haina, Konang Taba University Director and then Amadi CEO, Gonesu Saramana Fongdokre, Wafama Sing Asi, Livelihood Business Innovation Center, Konang Taba University, Kurai Konsamlekai, Imphal East, Manipur Sinuna, Navigating Business Innovation Strategies, Challenges and Opportunities, Haibasida, Pangchopa Nomagi Abakana Nabagi, Tarunga Madi Denena Fongdokibane, Konang Taba University Gi, Auditor in the Pangchopa Maduda, Konang Taba University Gi Vice Chancellor, Professor N. Joy Kumar, ACSIR, CSIR, NEIST, Branch Lampelpat, Infalge, Chief Scientist Amade, Professor Is Bir Kumar, College of Food Technology, CAU Infalge Dean, Professor Ngasepam Iboyama, MSME Technology Center Infalge Deputy Director, Dr. Sinam Yoren Tomamaite,
Department of Horticulture and Soil Conservation Manipur ki Director K Debatat Sharma amadi entrepreneur singna saruk yakhe Dr. A Gunasu Saramana Ministry of MSME ki ASPIRE scheme gi makada rural based tower agro industry sing ase saukhat hanabgi pandam aduga loinana India amadi Manipur ase agriculture the based tower madamna agro west industry sing ase phagat hanaba khonang thaba university na masida entrepreneur amadi farmer singna thengnari ba khudong shadaba leidaba sing khangdolaga mateng pangnap ki pandam da pangthoba tharam amane khonang thaba university na kan na hona badigi pangaida livelihood business incubation center ama athubada hangduna thabak hauragani doidena farmer amadi entrepreneur asigi phibam phagatnaba makogi pothok sing mapan gi company singa khusam naraga promote tobada sauna mateng pangba ngamlagani loinena farmer sing resource sing asi hiram ama khaktada sinariba sing asi hiram kaya gi product kaya puthoknaba yamna innovative oiba rom da su sangsinba yaba sing adusu punna khangminabagi khudong saba adusu ngasigi khana ba asida yauri haiki अखोई इंडिया की नत्रगना मणिपुर याउना अखोई रूरल की इकोनॉमी से अखोई शाखलनगे हाइब तारगदी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सिंग से अखोई मसी शाखलनदब यादे मसी शाखलनब होनबदा लम सिगी लेजरिबा अखोई की एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चरल और द न्यूट्रिशिकल मेडिसिनल प्लांट चिंग सिंग से प्रमोट तोबगा प्रोडक्ट तोबगा मैन्युफैक्चर तोब से मसी चंगी खुनांग थाबे यूनिवर्सिटी सिनसु हाइरिबा डिपार्टमेंट सिंग अमसोंग अखोई की एंटरप्रेन्योर सिंग फार्मर्स मैम सिंग से कनेक्ट तौरेरगा मखोई की गैप सिंग दो मदु सामननबनी अखोइना एड्रेस तौजगदोरिबा गैप से फाइनेंशियली मोय द प्रॉब्लम लेब्रा अदु अरगदी अखोइना मोय कुमाइना गाइड तौगनी प्रोडक्शन सिंगी रिसोर्सेस सिंग मरांग काइना लेब्रा हाइरिबा रिसोर्सेस सिंग से मरांग काइना इफेक्टिवली प्रोड्यूस तौब ngambra प्रमोट तौब ngambra नत्रगना मसी मैन्युफैक्चर तौब ngambra हाइबगी पोतुने अखोइना मयामदै द पिजरिबा से हाइरिबा एंटरप्रेन्योर सिंग से आइडिया सिंग मखोइगी तोंगान तोंगांबा डिफिकल्टी सिंग से मसी खंगबा मतुंगदा अखोइना हेल्थ होल्डिंग सपोर्ट नत्रगना टेक्नोलॉजी नत्रगना मखोइदा अखोइना पीबा याबा गाइड सिंग दो मदु पीननबगी प्लेटफॉर्म अमनी Magul Leba Hena Fava Education, Mahirus Singda Panganaba Pandam, the Harvard School na Center for Professional Excellence and Lifelong Learning, Christu Zayanti College, Bengaluru, Kusam Naduna, Ninida, Session Nipan, Tona Satagada by School, Sigi Oza Singi Oba, Teachers Training Workshop Nasidagi Harvard School, Sangangagi, Auditorium da Hogdokre. Teachers Development Program on Life Skill Education Hybrid Team da Pangtopa Workshop Aduda, Harvard School ke Principal, Dr. K. Nabasandra, Vice Principal Amadi Oza Singa Sarup Ya Kebaga Luidana, Season Trainer Amadi Certified Life Skill Course Professor, Dr. Jonas Research Amasung, Christu Zayanti College, Bengaluru ke Clinical Psychologist, Assistant Professor Bigratna, Resource Person Sing Wena, Sarup Yaduna Wangan K. Workshop ki manung sana self-awareness, creative and critical thinking, interpersonal relationship, problem solving and decision making amade life skill for 21st century educators haiba topics in the kanana ki Harvard School ke principal Dr. K. Navasandrana School asigi wena sahi kwiding ke pangthok to na lakpa workshop ase academic session 2025-26 ki wena su pangthok pane workshop asigi manungda school asigi oja singda tongan be hiram kya da khanghanduna 21st century asida chahisa asida mathau taleba wakhalok sing adu phanghanaba pandam thamli haike mahana makhatana teaching learning process ta chapchaba mahi adu phangnaba Harvard School na tongan ba sta singi akhang ai sing tanaba amasung mapalam da fabo oja sing thaduna khunai da khwaidagi phaba education piduna lakliba asi tung koina mahiru sing da phanghanaba honari phongdokhi self-awareness, creative and critical thinking, interpersonal relationship, problem solving and decision making, life skill for 21st century educators. Sinasingba, haiba topic singasi ekoi workshop sida kanagani 21st century da sing profession na sida haiba technique singsi khangba tangai phade ana khalaga ekoina Bangalore dagi expert ani si ekoina kokjabani medical amasung engineering gi G advance adugi sathada Thokpa Ashi Manipur Akoi School Sina Ahan Bani Adiba Koina Synchro School Program Hanama Pakapasi Masi Rajasthan Kota Leba Resonance Zimatangana Elenga Collaboration Torga Adiba and Osi Pangok Sobani
Ziribam gi lawmi singe lawsing hengat handuna makoi gi pothok singi hena puthona gi pandam da Department of Veterinary and Animal Husbandry gi Director RK Khogendra Jinlu Singba team aman district asigi tongan ba mafam singa chatuna tharum kaya pangthokre haire Hillghat Community Hall pangthokiba department ki tongan biskem singi matang da khananaba thorum aduda Joint Director L Arun Kumar Deputy Director L Gozen U Aich Usarani amasung Jila Parishad Ziriba Mutum Bina Sarup Yaki tongan ba resource person singna topic kaya da wangang ki Fesok na Manipur lengaki makadaleba mahi masin gamari leinana tabak ani taramba miyo singi matakta amukhana akanma miyang changsilagani haire Federal Students Organization Kanglei Park Fesok ki Secretary Publicity T Sadanandi ki cherol amana niyamgi wamada kanagoma miyo singna sangaleire haibigi athoi napan kaduna lengaki tabak ani taramba singmo Fesok na haukiba sahi khara sidagi Lebak miyam da masak maming taktuna kangal laga torum liba lengaki thabak ani adudegi ama lokthopagi thabak sangsilakpa sida lebak miyam na Fesok ta mateng pangbiu haina phongdorakle laibak thibadi thabak lokthokraba miyu singna ngami matagumna asaw asang singi mateng lauraga adumak thabak ani tauni khaliba amasung Fesok na warning pikraba singna hauji faba thabak tege pothadriba singi mathakta ahenba miyeng sangduna Warak Namagi Sem Sabapunamak Loire, Hiramasagmari Rena Fesoki, Makadige, Manipur Governor, MU VC, Director College Development Council MU, Directorate of Education School Amasung, College Director Amadi, Commissioner Singba, Losang Singda Aiba Cherol Pidune Action Lokat Pina Wakat Kre, Tabak Ani Tauriba Singna, Ngalinga de Isa Isana, Yana Surrender Tobi Ho, Natrabadi Lam Henduna, Adumak Sangalari Bani Haiduna, Adumak Tabak Ani Taurum. Ba Fesok na thengnarabadi mari leinaba authorities singa kusam naraga paikalakpa thabak tharamda masa na yajagadabani haina Fesok na jaksinwa thamlakle hauji pauge martha ten break kama logminase honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. This World Health Day, prioritize your health with Seizure Hospitals. Join our free ENT camp from April 7 to 12 at Seizure Urban OPD, Kusampat. Consult expert ENT specialists from 9 a.m. to 12 noon. Get 15% discount on investigations and 10% on procedures. For more information, call 9362-808-231. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup break itungda makhata ba pauda Sinmi Singda Sokthaba Hantahalaga, Tabak Hena Kumang Sauksinaba, Extribe Innovation Gi Ahanba Pilot Project Wena Putopa, Wearable Exosuite Kanglei, Back EX Loans Tobagi Tarum Ama, Ngasi Infal Gi BT Kendraji International Airport Conference Wala Pang Chokre, Tarum Atuda Manipulengaki Additional Sub Secretary Anuras Baspayi, DC Impal West Mayang Lambam Ras Kumar, Taruk Suba Indian Reserve Battalion Gi Commandant Dr. Sarangtem Ibomsa, Extribe Innovation Gi Investor Raskumar Somiyona Athoy Mitunan Singh Wanasarup Yake Extribe Innovation Ge Co-Founder Amasung Chief Operating Officer Ronak Wenamna Extribe Innovation to Manipur Batch Toba Tech Startup Amane Company Asuna Sinmisinga Tabak Subada Kwang Naba Hanta Halaga Tabak Subada Sangba Physical Demand Hengat Halaga Productivity Hengat Hanbada Matiang Winaba Kanglei Back EX Haina Mingtolaga Wearable Exosuite Asi Putopane Product Asi Sumnagi Gram Chatre Kaktamak Webana Sinabada Yamna Line Sinabaya Hale, Badak Asiguma Company Canada Sinaragasu Airport Ki Oinadi Infal International Airport Sizinabasina, Ahan Bane, Pilot Rent Oina Trial Basista Airport Arumba Tangat Pasin Missing a Sinagani, Makwedigi Backfit Lauraga, Hienap Apaba Maungda, Siemlaga, Logistic, Warehousing, Manufacturing, Airport, Ground, Operation Singda Sinanaba Yanaba Sengbat Kane Product Asige Bending Amasung Load Lifting Ga Mari Lenaba Tabuk Singna Maram Oiduna Kwang Naba Hanta Halaga Long Term Injuries Dage Ngakthuk
naba maru oiba pandamne miyamna pirakpa feedback loksilaba matungda tha anigi matungda commercial ohengani haike support anywhere used to wear kun khwang usis na baza ka hai tar kun po thang pa boy ran chak khwang kun da le baza ka boy anywhere ya re adu akhoi testing hoina hau jaba sina airport kum da gi khar organize oi belai baza si da hau ba kari na ham tam sa kun subjective feedback lak pa se akhoi adu feedback to lam tung da nungai te bu hai tar so kun changes to ra kan da adu maina betterment tong na ba hai tar ko prati ge adu maina khanja bani adu in 2 months da akhoi sigi feedback मैम से खुमजल कान फिक्स तौर कान अखोई से फजना कमर्शियलाइज तौरेशन मैं खन्ना अखोई की हजिक साजरी से इंडिया की लाइक टेस्ट होइने जोस हाइब कैटेगरी से 700 ग्राम्स खक लम अखोई कोमला मसुंग मरी का चप माने अखोई लुमी से अदुगो सी से अखोई हजिक सिजन से महिंद्रा गाड़ी साबम सिजन जरे हजिक अदुगो मारुति सुजुकी की सो अखोई ऑर्डर ले जरा डेमो तौगिन ऑर्डर ले जरा बट एयरपोर्ट की इहान हान बसे इंडिया दा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगनी अदुन सी अखोई याम प्राउड ऑफ मोमेंट हाइ तारे सरपे जेपी मेकेसिंग की मखा दा अखोई स्माइन तब हराउ जे हाइ ता Losing production gi anover production sana latam ge yaifa thoni tharam ultra sanglen na pangthokre konung mamang che leba ultra sanglen da angom ningtho amasung el surjakantana tharum ge atoi methulen sing oidina pangthok ke yaifa thoni tharam asida nauna puthokodriba manipuri film sana latam ge production team crew member amasung artist singna saruk yakhe sana latam haina mingthon ba film asida nupa ge main role da diki khung drapam roman nauribam nupi ge main role da ningthozam samaria Yumnam Abema Marina Wenam Camerada Lesemba Akwezam Oide Huina Sandokpa Lena Dege Ngakton Bagi Pandamda District Veterinary Officer Gi Miyang Makad Bisnabo District Ki Tongan Bamapum Sing the Liptana Chatarapa anti-rabies vaccination Gi Thoram Ngasisu Lepaletana Maka Chatari District Veterinary Office Bisnupura Amade Kaino Tonka Youth Club Ki YC Gak Punna Kosamna Duna Kaino Tonka Dangasi anti-rabies vaccination Gi Thoram Pangchokre Ayu Angan Badegi Hauduna Veterinary Department Ki Staff Mangaga Lunina Ki YC Ge Member Single Lunina Pangchok vaccination program aduda hui amadi haldong punna chama hena hida kapthoke makata na sumata matam ge sa san narakpa lena singsu ngakthona ba KYC na veterinary department kusam naraga pangthokani hairi Kuntaruk Sabha Sector Assam Rifles Palen Sinduna Nomagi Eva Blood Donation Kem Amangasi Palen Garrison da Pangthokre Ngasi Pangthokiba Kem Aduda Palelgi Akoi Bada Kunda Duna Ladiba Kulkya Gi Tongan Mayusing Assam Rifles Ke personnel Amade Palel da Post Tariba Police personnel Sing Su Blood Donation Adu Saruk Yake Divisional Forest Officer Chandil Nasinuna Lambung Public Community Hall da Miyam yu oiba ecotourism amadi home stay haiba hiram da nomagi oiba awareness ke tharam ama ngasi pangthokre tharam adu Dr. N Munal Maitai DFO Sandel Lambungge Sep Lungthi Noha amade Lambungge Hanige Sep Deputy Alamna Attorney Mithulan Singh oina saruk yakhi tharam asig mali denana Dr. N Munal Maitai DFO Sandel na Sandel District Ladiba Mahusagi Phajaba Sising Thabagi Loiba Nairoi Phajakraba Chingsang Singh Asi Sinaba Haitabadigi Ariambada Mang Duna Leire Palel Digi Sandel Fabagi Manung the Ladiba Kulising Asi Ecotourism Ge Sports Semgat Pada Matik Saba Kulungaktani Madamasina Kulising Asi the Ecotourism Ge Sports Sing Semgat Pada Tourist Kayage Puning Sing Sinba Swedanangam Gene Forest Department na Ahoba Oina Lambung Kulgi Payer Mount da Ladiba Ralham Lon Jingsang Asibu Ecotourism Sport Wena Sengman Bugitamak Thoramasi Lambung Kulda Pangtopune Mafamasi Mapung Fana Sengbalaba Matunda Nomadi Swedena Lamda Masigi Miyam na Pamnaba Tourist Sport Ama Wedakane Payer Mount Pu Masak Topa Ecotourism Sport Ama Wena Semgat Pada Miyam Sumateng Pangnaba Apil Tauke Yelhomi oina hingminari ba aikoi gi phurup ke yelho masana sing na thairakpana hingminari ba sing tokhai tahanaba maram ama ohelakpani haina moirang SC MLA thongam santi na phongdokre keke moirang kangleirul kan ba lupna handakta ahumlak subuk oina sinba moirang pana mukna kangjei sangdamna bagi thoram ama moirang Singkai lampak ta pangthop thoram da thongam santi na wafam masi phongdokhibane moirang kangleirul gi warida khamba amadi nongban anigi matamdagi khunthak Pana amadi Kunkha Pana Haina Nakal Ani Tona Kaidok Tuna Sahi Kudinge Sajibuge Tarani Twini Panba Numita Pangtok Lamani Haina
थाजनबगी मतुंग इना नक्सिलकलबा मसाना मांगसिलकलबा मसाना असिबो योखनबा वखरुल लोइनना के मोइरांग कांगलेरु कनबलुपना सिंदुना मणिपुर स्टेट मुना कांगजई एसोसिएशन की मतेंग लोइनना चांगदमनबा असि पांगथोकपने खुनथक अमदि खुनखा पना अनिगी मुना कांगजई सानबा अदुदा के मोइरांग कांगलेरु कनबा लुकी एडवाइजर फिल्म मंगिलाल मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की VC प्रोफेसर पाउनम गुनिंद्रो फेडरेशन ऑफ हाउमिंग के प्रेसिडेंट सापमसा जादुमने सलाई कनबा लुप मणिपुर के चेयरमैन लेसोंबम गोपाल लमलुंग हुपी चोथेगे सिप थाउ जात्रा सोथे अमाई पीबा अपुनबा लुप कंगली पाकी एडवाइजर अंगोमसा माइनो अमदी डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स मणिपुर यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर कुमाम एंथोनी अमदी अतई मसक नाइबा मियुई क्याना सरुक याखे छानकिबा मुना कांगजगी मैथ्स अदु नोंबानगी पना खुनखा पना ना पांजन निपान चंदुना माई पाके खंबा पना खुनथक पनाना पांजन तरेस चंदुना रनर्स अप ताके विनर अमदि रनर्स अप तारबा सिंगदा थरम मपु सिंगना ट्रॉफी गलुइनना केस प्राइज सिंग पीदुना पुनिंग थगवतखे थरम की सरुक अमु ओइना तोंगान तुंगानबा लम सिंगा थोइदोक हेंडोक ना मियाम गिदमकता थबक थरम क्यादा सरुक यारेबा मियोइ मंगा मरु ओइना कबुई यूनियन मणिपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर हिरा कबुई फेडरेशन ऑफ हाउमिंग के प्रेसिडेंट सापमजा जादुमनी मारिंगमाई मकोकनिंग कबुई सना तंफा राजकुमारी अमदी इबुदो थांजिंग मोरांग लाइपुंग के माई बी खाबी लाइडेन हनबी कोंजेंगबम ओंबी चिंखोंग लेदा लुपकी माइकेडी के सर्टिफिकेट पीदुने इकाई खुमनबसु उठके थरोंग को मरी देने MLA थोंगाम शांति नमखा तालदुना येलो मसाना अमु ओइदेबा मुंगना असिदा नटना अइखोइगी नाट अमदी चानिबिगा मरी लेनबा मरु ओइना मोरांग कंगलेरुल गा मरी लेनबसिंग योखनबा लेंगाक तकसिनबदा महाकी ओइना थौदांग साउना लौगने मोरांग कंगलेरुलदा खंबा अमदी नोंबानसिना असेंगबा मुंगना कांगजई सानरमी हाइरिबा कांगजईबुंग सेमगतपा लोइसिलकदोरे ओलकपा सहिदगी कांगजेबुंग असिदा स्टेट के थाकता मसाना असि पांगथोनबा होनरगने नसिदा मियामनसु मतेंग पांगबियु हाइखि सहीदगी अखोई मुना कंगजई से पाई पुना थंबिगबा दु परिपुरी अखोई बया कंगलेरुलदगी लोइदरगा लाअबा अदु महौर पगोइबा कंगजई बुंगदुदा नसी मुना कंगजई से ऐ सोइदरबकी मदुदै दो मुना कंगजई से धनगनी हेबसे ऐ मियाबु थाजब थंगजरी फेडरेशन ऑफ हाउमिंग के प्रेसिडेंट साफमजा जादुमनीना ngасidi mapan degi jangsilakpa mito miyansa kayana maliamda apikpa furup amu oiriba manipur ge yelomusingi oiba aikhoi ge leijariba puwari ga sagonraba mafam kaya makoina tamna khudum chansinna ba honarakle masidagi aikhoi kanjanaba honamina ba mathau tai aikhoi gi inat aikhoi gi culture amadi aikhoi gi puwari na mutkraba matamda yelomi aikhoi su soidana mutkigani haiki kangjei Mariam Singh Thungna Kanganaba Moyang Kanglum the Sakonaba Muna Kangjei Mutanaba Honaba Havisi Moyang Maigi issue at Sobat Hogamani Moyangi Puari Namang Ready Iram the Manipuri Puari Sumang Kigani Akoi Punda Kanminum मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के VC प्रोफेसर पाउनम गुनिंद्रोना अखोई के इपाइपु सिंगना थंबिरंबा येलो मसाना अमदि पोसक सिंग योखतुना थंबा हाइबसी अखोई खुदिमकी तौफद्रबा थौदांग अमने मसिगुंबा कया सिंग अखोइना मिराइ रुबना अदुगुंबा येलो मसाना कया अमदि ममल यामलबा पोसक कया ngасidi अतोपा फुरुप कयाना मखोइगिनी हाइरकले असिगुमलबा तांगलबा मालेमगी अतै मफमद उबा फंगदबा मुंगना कांगजई हाइरिबा मसाना असिबसु अखोइगिनी हाइना मालेमदा सक्ताकपा अमदि ऑफिशियल ओइना क्लेम तौदुना थंफम थोई नत्रबदि मसाना असिसु नोंबदि मितोमना सोदना मखोइगिनी हाइखरगनी हाइखि Muna Kangjei se masi lamdam sigini masi ekhoi unique of game ni haibdo malemna khangnaiba asigba Muna Kangjei se masi ekhoi na mafam kalonaba mayam chingsin minaga lepa masangi Ahantem sagai apokpa sanglen thawal khekmanda ngarang sanga khre thoram asida ahantem sagai apokpa foundation ge thomi sing amasung sagai asigi ahlaman kya susaruk yakhi Lupa lak amana mana oiba veteran football tournament ama sanapati ge Astro Top ground dal wesin kre punna team tragani thun saruk yaba ahanba pawmai VF tournament aduge final da Koyosina Range Rover VF Seibo Mighty Piduna champion oike tournament losun begi tharam aduda Karong SC ge MLA Komusa Sanapati District Veteran Football Association ge president B.S. Alexander na mariba music wana saruk yakhe tournament asige mari lenana MLA Komusana hawalak leba tunge sanalus singna
Pidam Napam Nabagi the Maktrang Sigi veteran Sanarusin Afaba Lamsat Amade, Afaba Sanabagi Lambi Taklam Godovini, Sanaba Hibasimi Bigi Punsida, Yamnamaru, Oibata Natana, Punsilaga, Tabak Tobagi, Pazaba, Pausel Amasupi Divane. However, the Bana Housingna, Nintina Sanaduna, Afaba Tungamsat Amasim Nabahona Minasi High Key. Hozilo Shalakpadamaru Ebapau, Amukahana. Mahiroi Afaba Putoksi, Hadabadi Ozasing on Tabak Hexamuga, transfer posting Gi, Wanombasi Topiro, Haina Education Elski Secretary, Naurem Prabina Haikre. Amasung RIMS के डायरेक्टर गुरु अरिबम सुनील कुमार शर्मा के ब्रह्मापुर गुरु अरिबम लेकायदे लेबा युमदा सकंगदब सिंगा हैंड ग्रेनेड अमा लंगसिलमले हजी फाबगे ISTV ने संदोक सिरबा पामतांग असवाइदा टेंशन जरी मियंग ताबिरी बमयाम पुदम बकसो अमुका नकुरम जरी